Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunze ba Gitinyiro TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho noneho muri aka kanya. N'ibiki bigezweho aka kanya noneho birakomeye cyane. Puezero intambara ikomeje kuba amagasa. Intambara ikomeje gukomera cyane hariya muri kariya gace ka Puezero. Ibintu birakomeye cyane. Hagaragaye abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko bashobora kuba boherejwe kuri uyu munsi na Perezida Sebarundi, ariko sabo bahagaragaye gusa. Hagaragaye n'abasirikare b'abazungu bafite uruhu rwera rwose barugigana, nabo bagaragaye hariya muri kariya gace, ahandi bahagaragaye ari benshi cyane. Ni mu ntambara rero ikomeje guhuza M23 ndetse n'iyi mitwe igiye itandukanye na M23. Aka gace rero ko muri Puezero gakomeje kugaragarwamo n'abasirikare benshi cyane b'abarundi ndetse n'abasirikare b'abazungu, aho bivugwa ko ari abacanshuro nabo binjiye muri iyi ntambara mu buryo bw'ibanga cyane, kuko ntabwo byari bisanzwe ko hagaragara abacanshuro barenga 50 ku rugamba ingunga imwe, ariko muri uru rugamba abasirikare bari kurasana n'aba basirikare hagaragayemo abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'abasirikare b'abazungu. Abantu rero, hari umuntu unyongore yarambwira ati ari abantu benshi cyane bumva ngo Puezero bakagira ngo ni ibiki biri kuvugwa, bakibaza bati ibyo ni ibiki biba bivugwa iyo muvuga Puezero, iyo muvuga agace kitwa Puezero. Ntago twumva ibyo muba mushatse. Azi ko ari nk'umudugudu. Oya, Puezero ntago ari umudugudu gusa, ahubwo ni ahantu h'ingenzi cyane mu rwego rwa gisirikare. Ni mu misozi ya Sud Kivu muri Minembwe ndetse n'ahitwa Itombwe. Niyo mpamvu ihora mu makuru y'intambara. Akenshi tukaza tubabwira ngo Puezero ni mu misozi ya Minembwe ndetse naho muri teritwari ya Fizi n'ahantu hitwa Itombwe. Aho hantu rero hari intambara ikomeye cyane, nimvuga ngo ikomeye wumve ko ikomeye. Abasirikare, abacanshuro, abarundi ndetse inyuma yabo hari na wazalendo n'izindi ngabo nyinshi ziri kurwana na M23. Urugamba rero ni amagasa, rurakomeye cyane ku mpande zombi, aho bivugwa ko ariko aba basirikare bari kugaragaza imbaraga nyinshi, bashaka gusubiza M23 inyuma. Iyi Puezero rero ni ahantu h'ingenzi cyane, hakomeye cyane. Muri Puezero nk'uko twabibabwiye ni mu misozi miremire, ku buryo ushobora kuba ugenzuye aka gace. Ubwo ndi kubabwira impamvu M23 ishaka kwirukanwa muri aka gace. Ufite aka gace ashobora kuba abona neza ibice byinshi bikikije ahantu hagiye hatandukanye bikikije iyi Puezero, ariko kandi hakoreshwa mu gucunga ingendo z'ingabo hifashishijwe kumenya aho bagenzi babo bari. Utu ni uduce tw'imisozi. Iyi Puezero ni agace k'imisozi. Umuntu ugafite rero aba yitegeye neza uduce twose tuzengurutse iyi Puezero, ababona ingendo z'abasirikare biwe, ariko kandi anareba, anitegereza aho aduyi ashobora guturuka. Niyo mpamvu abasirikare ku buryo bukomeye n'impande n'uruhande rwa M23. Ikindi gikomeza aka gace gitumye hari gushirwamo n'imbaraga nyinshi cyane, ni inzira ihuza uduce twinshi tugiye dutandukanye. Iyo uri muri Puezero ushobora kugera cyangwa ukagenzura Minembwe, Mikenke n'utundi duce two muri teritwari ya Fizi ndetse n'Itombwe. Ni nk'umuryango ugana mu bice by'ingenzi, bityo kuyigenzura bivuze kugenzura n'ahandi henshi. Uyu ni umuryango y'uduce twinshi tw'ingenzi
niyo mpamvu tumaze iminsi tubabwira ko M23 igenzura Minembwe, Mikenke n'utundi duce two muri teritwari ya Fizi ndetse n'Itombwe. Nuko iri hano kuri Puezero, aha rero hashyizwe imbaraga nyinshi bashaka kuyikura muri aka gace. Ni agace k'intambara gahora mu ntambara cyane, ingabo za FARDC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bitandukanye zikorera muri iyi misozi ya Kivu no muri Minembwe. Kubera iyo mirwano rero bahoramo, aka gace bituma gatuma buri gihe mwumva ngo Puezero. Nuko nyine ari agace umuntu gafite abagenzura uduce twinshi tugiye dukikijwe n'aka gace, kandi uduce tw'ingenzi. Ariko kandi aka gace impamvu ari ingenzi cyane, ni agace k'itumanaho, ni agace karimo, kubera kari mu misozi miremire. Muri Puezero hari anteni z'itumanaho nk'iza telefone, hari iminara y'itumanaho, hari n'ibindi byinshi. Kuyifata rero biba bivuze ko rwose ufite byinshi bigiye bitandukanye biguhesha uburenganzira bwo kwitwa ko ugenzura kano gace. Ni ahantu h'ingenzi mu makimbirane no muri politike no mu mutekano, bifite igisobanuro gikomeye kuba aka gace ka Puezero. Niyo mpamvu iyi M23 abarwanyi bakomeye bakomeje, abarwanyi bakomeye b'abarundi ndetse n'abacancuro bakomeje kuyirasaho cyane kugira ngo barebe niba bayikura muri aka gace ka Puezero. Intambara rero hariya ni amagasa, birakomeye cyane. Ku izuba, isasu ryo ku izuba riragatsindwa, isasu ryo ku izuba rwose riragatsindwa ku buryo bukomeye. Iyi rero ni intambara ikomeye cyane hariya muri Puezero ku buryo bukomeye. Andi makuru, Felix Antoine Tshisekedi, General Neva noneho barimo baratakambira u Rwanda, barimo barakubita ibipfukamiro hasi kugira ngo basabe imbabazi u Rwanda. Ni ukubera iki? Kiliziya Gatulika muri Kongo iranye amasezerano akomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Naye masezerano ni amasezerano yo gusubiza, yo kuba bababwirira M23 ntibe yakongera gufata umujyi wa Uvira. Si ibyo gusa, M23 yatumye na Evariste Ndayishimiye noneho nawe ahamagara yahamagaye i Kigali kugira ngo nabo babuze M23 kuba yafata yakongera gufata umujyi wa Uvira. Ni ibintu bikomeye cyane, ni amakuru akomeye cyane. Ibi rero sinzi icyo biri buze gutanga, ntago ariko abasesenguzi bakavuga ngo niba ari byo koko aba bagabo bashaka ko M23 idafata umujyi wa Uvira, bagakwiye kugaragaza ibikorwa bigaragaza ko badakeneye gukomeza ku 23 mu duce yamaze gufata, kuko ibi ari byo bituma M23 igira impamvu zikomeye zo kuba yakavansa igafata ibice bigiye bitandukanye. Iyi nkuru rero irakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi, FARDC byagiye rwose bipfukamira Perezida Paul Kagame. Ariko andika muri komenti umbwire ngo Perezida Paul Kagame umubona uti? Abandi baragenda hariya bakitapagura, bakavuga amagambo menshi, bakavuga ko bazagira gutu Rwanda. Perezida wacu akicecekera, Perezida Paul Kagame akicecekera, ariko nyuma ibikorwa ugasanga nibyo bivuga. Ugasanga imbaraga za diplomasi, imbaraga za politike nizo zikora kwicecekera gatuza. Yigeze kubivuga avuga ko debe nyine irangira. Ni ukubera iki akunda kwicecekera, ariko n'ubundi ugasanga biri gusaba ngo aba ari we winjira mu bibazo, aba ari we ubirangiza. Yabihoreye bakavuga ibyo bashaka, ariko nyuma ugasanga baramukeneye ngo aba ari we urangiza ibibazo. Ndayishimiye rero yandikiye Paul Kagame
Tshisekedi nawe mu ibanga rikomeye Kiliziya Gatolika yabihishuye ko hari amasezerano igihugu cy'u Rwanda cyagiranye na Kongo. Ibi rero birerekeza kuki? Birerekeza mu kurangira kw'intambara cyangwa se birerekera mu kudafata umujyi wa Uvira ku ruhande rwa M23. Ibi ngibi impamvu byateye ubwoba cyane Felix Antoine Tshisekedi nuko mu bigaragara ari we wagiye arasa kuri M23 muri cya gihe cy'agahenge akoresheje drone. Abagenzura bibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo bafite aho bahuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu maraporo batanga bavuga ko ubushotoranyi ahanini bukorwa no ku ruhande rwa leta bashotora M23. Ibi rero bikaba bigaragara ko igihe cyose M23 izaba yafashe umujyi wa Uvira hatazongera kuba hagaragara umwe mu bayobozi bavuga ko iyi M23 igomba gusubira inyuma. Ibi rero akaba ari byo bitera ubwoba Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo kubona ko nta n'amaboko agifite. Afurika y'Epfo iri ku ruhande rw'u Rwanda, Angola iri ku ruhande rw'u Rwanda, Tanzania, Uganda, East Africa yose iri ku ruhande rw'u Rwanda. Bari basigara abagabo babiri, Felix Antoine Tshisekedi ndetse na General Neva Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yo kubona ko basigaye bonyine ndetse n'ibihugu byo mu mahanga ya kure harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibindi byakomeje kugenda bigaragaza n'uyu perezida Felix Antoine Tshisekedi aho yagiye agaragara afata ibyemezo byo kurasa kuri M23. Ibyo ngibyo byica amasezerano bari baragiranye n'uyu mutwe yo kuba bahagaritse intambara. Ibi rero bituma rwose iyi M23 noneho ifite ijambo ryumvikana kurenza irya FARDC. Ibindi bibazo perezida Felix Antoine Tshisekedi ahanganye nabyo birimo imyigaragambyo ikomeye ishaka kumukura ku butegetsi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi rero biratuma agira igitutu, ashyirwaho igitutu gikomeye n'abantu benshi cyane, abamubwira ngo ukwiye kuberereka ukava ku butegetsi, amubwira byinshi bigiye bitandukanye. Ibi rero bikaba biri gushira igitutu kuri Felix Antoine Tshisekedi. Ariko kandi perezida Neva nawe utwa M23 wafata kariya gace ka Uvira kuko ni mu marembo akomeye cyane, ni mu marembo y'umujyi wa Bujumbura. Akaba afite ubwoba bwinshi. Mu minsi yashize ubwo M23 yarimo iragaragaza imbaraga nyinshi cyane, uyu Neva yashize ingabo nyinshi cyane ku mipaka ibahuza n'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero n'andi makuru menshi agiye atandukanye turakomeza kugenda tubakurikiranira, dore ko buri saha tubagezaho update igezweho. Ni